Spoznal sem menedžerja s ta hip najvišjo funkcijo v kitajskem podjetju, ki se ukvarja z avtomobilsko znamko, ki je svojo zgodbo začela pred 99 leti v Oxfordu, se pravi na otoku v Veliki Britaniji. Seveda gre za slovito znamko MG. No, ta gospod, ki se je spretno izmaknil v moji kameri, mi je potem povedal, da je služboval v Nemčiji, pa v Koreji, pa na Kitajskem, pa v Uzbekistanu, pa Kazahstanu. Svojo kariero pa je začel v Sloveniji. On je namreč eden tistih menedžerjev, ki so pripeljali znamko Hyundai v Slovenijo. To je bilo seveda v tistih časih Ponijev. Dokler potem na dan začetka vojne ni dobil sporočila, usedi se na vlak, čakamo te v varni Švici. Ampak zakaj je ta zgodba o tem menedžerju avtomobilska zgodba? No, zato, ker sem ga potem vprašal, kako lahko te svoje bogate izkušnje unovči pri MG-ju. No, in njegov odgovor je bil zelo iskren: ne morem jih, ničesar ne morem uporabiti. Namreč, če se preveč zanašaš na svoje izkušnje, v najboljšem primeru ostaneš na mestu. Treba pa je gledati v prihodnost. In z modelom MG4 MG gleda v prihodnost. Kaže nam, kam pelje MG v prihodnosti. Poglejmo to prihodnost. Pri MG-ju so torej zavestno zavrgli stoletno legendarno znamke. Na prvi pogled danes Morrisova garaža res živi samo še v dveh črkah. In en razlog je zagotovo ta, da M in G skupaj bistveno lepše zvenita, kot pa, če skupaj sestavimo S, A, I in C. Drugi razlog pa je tudi, da očitno ni dovolj, če si velik samo na Kitajskem. Do you need the MG brand? Because SAIC is so big. Yeah, SAIC is so big. They are producing Volkswagen, they are producing Cadillac in China. We are actually up on there with Renault Group, with Volkswagen and Toyota. So we are basically the sixth biggest car manufacturing company in the world. But we need a brand that could resonate with the feelings, with the heritage. And MG is the brand that SAIC would try to conquer the world with. But the design, as you can see, it's made for the European eye, it's made for not only for the Asian countries. Da osvojiš svet, moraš torej imeti neazijsko obliko, pa tudi občutke za volanom. Ampak do vsega tega še pridemo. Namreč novi MG je že takoj na začetku svojega prodiranja v Evropo prilagodil svojo strategijo. You have started with electric cars here in Europe. Yeah, we started with electric in the Western countries, but yeah, we learned, I would say, from our mistakes, that there's still many demand for petrol cars, plug-in hybrid cars, and also, you know, in this region the infrastructure is not that good. So I don't know, the Netherlands and their infrastructure, they are ready to be fully electric. Here in this region we are not, and that was the reason behind. We say, okay, we will also launch petrol cars in this region. Da bodo torej lahko osvojili Evropo z električnimi MG, zdaj na polno prodajajo bencinske MG-je. In pri Kitajcih nič ne gre po kapljicah, celo v našo majhno Slovenijo pošiljajo kar občuten val. Prodajni rezultati v Sloveniji segajo nekje do 1400 registriranih vozil do konca leta 2023. Cilj nad 2000 vozil v letu 2024 ne bi smel biti problem. Torej, že takoj na začetku se želijo uvrstiti na nivo prodaje recimo Opla, Nissana, Suzukija. Glavni adut te nove stare znamke pa se kaže v tem, da nimajo problemov, s kakršnimi se danes soočajo pravzaprav vsi uveljavljeni trgovci. Sam način delovanja znamke MG je mogoče zelo specifičen. Cilj je imeti nekje med 500 do 700 vozil cel čas na centralni zalogi v Luki Koper. To pomeni za kupca čisto enostavno stvar, da ni možnost naročanja po želji in vozila so dejansko dostopna takoj. Zakaj? Ker jih trgovci jemljejo k sebi na svojo njihovo zalogo in ko vozilo dejansko pride do njih, ga lahko stranka dejansko odpelje iz salona. Organizatorji tokratne predstavitve so se zelo potrudili, da sem jaz prav na vsakem vogalu videl ta Since 1924, seveda ja. Znamka MG bo naslednjo leto praznovala 100. obletnico. Ampak seveda sem jih potem zbodel. Zakaj pa se toliko naslanjate na zgodovino, če pa pravite, da je treba pogledati v prihodnost? Next year we will be 100 years old, and you know that the brand is coming from roadsters, coming from small sports cars. MG was about fun, was about driving pleasure. It was small roadsters in the 80s, 70s, you know, the MGB. But actually, if you drive a modern car like this, it's for everyone, and it's driving pleasure. It gives you fun.
okay, we know future is electric. Everybody knows that. But you can still enjoy driving if you are driving an electric car. It not has to be boring. The design is not boring at all. The technology is top. Torej, tukaj se skriva povezava s preteklostjo, z legendarnostjo. Tako kot je nekoč MG s cenovno ugodnimi roadsterji ponujal zabavno vožnjo množicam, ne pa samo premožnim, pa tudi MG-jeva električna prihodnost predvsem zabavna, se pravi dinamična. In prvi model te nove MG-jeve dobe, za katero omenjeni menedžer ni mogel uporabiti svojih izkušenj, se imenuje MG4. Z obliko iz Londona, z novo, izključno električno platformo, pa seveda z bogatim znanjem o električnih pogonih iz Kitajske. Koliko je novi MG4 v praksi bolj dinamičen od električnega MG SUV-ja, ki smo ga preizkusili pred 2 letoma, to vam povemo po preizkusu na našem dvotedenskem testu. Ampak preden vas spustimo k klikanju, se še enkrat dotaknemo leta 1924. 1924 oziroma 2024. Ampak čeprav je znamka MG zdaj končno spet pokazala velik potencial, prav s tem, ko se je odmaknila od tistih starih legendarnih MG-ov, pa v oblikovalskem studiu v Londonu vendar slunejo tudi klasičnega MG-ja, takšne, kakršne poznamo iz zgodovine, se pravi roadsterja, električnega roadsterja. Torej, potencial je velik. Predvidevamo, da bomo o tej znamki še veliko govorili. Seveda pa bo omenjenih dvosedežnih električnih roadsterjev v Luki Koper parkiranih bistveno manj kot pa MG-jevih SUV-jev. Prvega smo že testirali. ZS EV se imenuje in naj bo ta SUV MG vaš naslednji klik.